ninajisikia ndani ya roho yangu nimeteseka. Nimejitesekea na kuwatesekea vile vile. Sababu tumefunuliwa siri. Ni siri gani basi tumefunuliwa? Hii siri inakwenda kuambatana na andiko takatifu ya siku ya leo. Kujua faida zako na kujua faida za wengine. Mtu ni mwingine. Mtu ni mwingine, ndugu zangu, dada zangu wapendwa ndani ya Yesu. Na sasa ya kunishitula ni wakati ninakwenda kutupa jicho ndani ya ibada zote za mtume mkuu zote. Hajamalizaka ibada na kama hakusema amuru proshe. Mapendo kwa jirani. Na wakati ninaketi niko nasikia sasa, mbona nilikuwa nitasema hii na mtume naye tena alisema. Sasa nitasema nini nikiitwa? Lakini maneno ambayo nimejengwa nayo ni haya, sitatoka hapa na siiseme. Wakati Mungu ameumba mtu, akasema tuumbe huyu mtu kwa mfano wetu. Ni kusema wewe mtu na mie mtu tuko na sehemu ya umungu. Kila mmoja iko na sehemu kidogo ya umungu, sababu aliumbwa kwa mfano ya Mungu. Na sasa huyu mwenyewe anaitwa mtu anastahili heshima, anastahili utii. Na ndio maana Mungu mwenyewe wakati iko anajikamata mahali ya umungu akasema mie munipende. Mtume amesema hapa, kwa akili yenu yote, kwa nguvu yenu yote, kwa nafsi yenu yote. Lakini na upende jirani yako kadiri unajipenda mwenyewe. Ni siri kubwa, ndugu zangu, dada zangu wapendwa ndani ya Yesu Kristo. Ninawaza akose na ndugu Kristo kwenda kufanya tralala, sijui kama inaweza kukubeba wapi. Ukiweza kupenda Mungu kwa akili yako yote, nafsi yako yote, roho yako yote, na kupenda huyu ndugu yako jinsi unajipenda mwenyewe, ninaihakikisha mnikilie confiance, mbinguni ni yako. Mbinguni ni yako kabisa. Sasa tunafanyaka nini? Basi tuko faida kwa wengine? Ninawaza labda hapana, bado kabisa. Makutano si ya kuwa faida kwa wengine. Sababu ya nini? Wakati niko hapo nitaona diatre petit joueur. Diatre ndo petit joueur. Kwa hiyo grand joueur sababu huko hapo. Problem. Muangalie jinsi tajiri anadharau maskini. Mnaviona kana mnaviona. Tajiri anaona maskini enake vonya. Muangalie mwenyewe na miguu yake, kuna mikono yake, jinsi anadharau kilema. Ni mwenzako ule unatumwa wende umpende jinsi unajipenda mwenyewe. Tunalifanyaka. Ninawaza hapana. Niko Mkristo. Ninakwenda mbinguni hapo. Ninakwenda mbinguni hapo. Kama hatuyaweza baada. Mwende muangalie mwenyewe alisomaka jinsi anakamata mwenyewe hakusoma. Ndugu zangu, dada zangu wapendwa ndani ya Yesu Kristo. Leo tunafungua siri, njia ya kufika mbinguni. Ndio kwenye secret pale. Sasa wakati faida zako wewe mwenyewe, tangu leo jua kama mtu ni mwingine. Wakikwambia wewe peke ndio uwe munganga, wewe peke ndio uwe mlimaji, wewe peke ndio uwe driver, wewe peke ndio uwe, hauwezi kuviweza. Huku mwenye atatengeneza nguo, huku mwenye atatengeneza kiatu, huku mwenye atatengeneza sijui, mwenye atatengeneza telefoni, mwenye atatengeneza. Wakikwambia fanya hivyo, utaweza? Mtu ni mwingine anastahili heshima. Tukiweza hii, sisi wenyewe kupendana kwa sisi wenyewe, unakuwa na degree ya consideration kwa mwenzako, ni Ukristo ya kutosha mwingine. Faida zako angalia na za Mungu. Mungu atukubali neno lake siku njema la Yesu. Amen.